Savremena gimnazija bukvalno nudi ono što jedan roditelj koji se bavi svojim detetom želi i da čuje. Savremena gimnazija mi se sviđa više od ovih ostalih jer ima taj Cambridge sistem koji će mi pomoći pošto želim da studiram van, znači u inostranstvu. Savremena gimnazija nudi jedne moderne učionice, modern pristup radu, individualnu nastavu. Super je to što se u savremenoj gimnaziji ne koriste obične table, obične sveske, već se koriste tableti, računari i tako dalje. Mislim, ovo je najprikladnija gimnazija za koju sam čuo i baš sam oduševljen njome. Prvi put da se otvara nešto ovako u Srbiji, to me u stvari najviše privuklo. Ljudi su potpuno drugačiji, u pozitivnom smislu vlada divna energija. Ova škola poštuje vannastavne aktivnosti, konkretno za mene je to sport. Savremena gimnazija mi se sviđa zato što ima mogućnost da časovi budu na engleskom. Razlog zašto smo mi izabrali ovaj Cambridge program je nešto što će joj omogućiti lakši upis fakulteta u inostranstvu. My first language was English, so the fact that I could speak English all the time now, it's amazing. Sva znanja koja mu pruži savremena gimnazija vrlo praktično može da upotrebi i da one mogu da me sutra olakšaju život. Sviđa mi se zbog savremenog pristupa, posebnog odnosa prema sportistima. Program rada, izgled same škole, da kažem, i jednostavno verujem po nastavnicima da je drugačije. Moći ću da pratim nastavu preko kompjutera, preko sajta, kada odsustvujem zbog sporta, zbog golfa. Zaista prilagođavanje načina rada mogućnostima deteta. Mislim da usluškuje potrebe dece, potrebe ovog društva, moderni sistem obrazovanja, primjena tehnologije. I believe that it's better because we have a brighter future in the school and I am proud to be a part of Cambridge International School. Ja sam oduševljen. Savremenu gimnaziju ovako najiskrenije kažem, ja sam oduševljen. Naša savremena gimnazija stvarno drugačija.